when it came, it will change it. What it will become very black. Yes. The feather. Feathers, yeah. Today is June 30. We're in Yubab village and having a story about a cassowary by Julie Joe. Julie Joe. Okay, good fella. Oh, look out. Okay. Muli nga sorry gana. I'm going to story again. Daji nen nyone nga tau gragadi pubut. Gragadi baju bagwa ut ni pawo. Bawa ni woka mapnanda. Lamu ni mpana tapuranye nyene. Ni wakwandi ne. Ni no kumo mpa win no gini na sirata gadi. Fangu ne nyona gragadi. Nyona gragadi puto wi kwa ut. Ut mo box bagwa ofu ut. Ut mo ni pawo. Ni hotu wund ni pawo. Da jora nyene no. Wa. Muni foi gribagwab? Foi gribagwab. Uga gwang ne, popo gwang. Popo gwang ne rice gwang ne ne no. Ya sorry da nana. Wa. Oh, muni ni wonji ho fi ya. Muda ni no huyam. Gadi ni nandi ya, nandi ni fiksa gwang. Aka nandi. Muni ne nam play. Muni ni oreo foi grifo. Oreo foi grifo. Yumbu foi grifo. Oreo, terio. Ni muni Christmas era play. Oh, Christmas oreo. Era play da ni. Oh, okay. Wow. Tena.